ipost ithreade kakhulu ngeyi-3 ya 3 January 2025 ithreade kakhulu ipost ithrendiswa yini na njengoba nibona lapha esithombeni ngezansi Khuzana lo umnumzana Mpungose so insizwa urubaba laphana baba uXolani Sibumgcina ubhala nje ipost esimple, one of the simplest post ever angayibhala umuntu. Insizwa wakaMpungose inomoya owodwa nje, hlezi izikhululekele weda iphambi komphakathi o ingasese uyoyifica iyinto eyodwa nje akayena unsuku asifana engathi uhlushwa umhlumo. uKhuzani uyena owahlula uDuma akazange ahlulwe ilona. Kuba njalo uma uphathisiwe. Ipost nje lena nje esimple straightforward kodwa ke kube nama comment athize athi yena uyazi ukuthi kunomcimbi emhletsheni abe maningi ama comment uyabona. Ngiyazi ukuthi yena abalandeli nabanye bamanye amaqha bayazenza lezi zinto lezi ukuthi behambe bayobhala ama-postini abanye abantu umuntu umethe ukhuluma ngenye into njengalena isizani bafethu. Ngifuna uyi-understand ukuthi what is the purpose elokho enisuke nikwenza, ngoba niyayazi insizwa kaMgcina ukuthi iyaphila noKhuzani umphilela maybe 100% angazi kodwa ukhombisa ukuthi uyamphilela, akukho okungale okuphilelana nakho ku-open abantu bayakubona. So i-issue iba kuphi umuntu mayekhombisa ukuthi yena umuntu engiphila naye mina anginayo inkinga naye. Ukuhamba siye laphana singabalandeli lokhu siyenza lento siyobhala nje siyayazi ukuthi yaqala obani. Ibijole kwenzeka kuma-post kaKhuzani lento ukuthi yena uthi afika emsebenzini kaKhuzani uyibhayela ipost uKhuzani kugcwele abalandeli abathize. Ngiyakhumbula nje kusanda iParis isadlisa babelokhu bethi Paris abantu kubona wonke ama-post kaKhuzani and abantu bayayithanda into kuyenza uma siyenzeka abantu babathandayo bese bayaqala bezokhuza ngoba nakho isishaya umuntu abamthandayo. Ngesikhathi isenziwa abantu abathize abanankinga ukukhuza kwabo kunamehlo kuhlale ku-one sided ukuthi nasikhuza obani siyabayeka. If umuntu bemvalele khona ukuthi hayi phela ngubonanga lokho mina ngikhuza into engiyibonayo, no awukhuza into oyibonayo ukhuza ngoba sekuthinta lapho uthanda khona. Iyona inkinga eba khona-ke lapha. Bengingathi mina kumele nikwemukele ukuthi yena obaba uMgcineke ngoba ephila nje uyaphila mhlawumbe noKhuzani. Yona nibona ungizwe ihlala encoma umthandeni ngayo yonke indlela. Uyohlala ebuncoma ngoba uphila naye. Angeke uze ufune futhi ukushintshiswa ungizwe ukuthi yena khuluma uthi ngizwe. Cha, uphila nje naye imicimbi yonke asemhletsheni uhlale khona akaphuthi. Pho ingane kungekho wrong lokho kodwa kube wrong uMgcineke uma yena ekhuluma ngalendlela ekhuluma ngayo. You understand? Kuzothiwa hayi anena uhlela imicimbi nani nakho nje baba unalo umxhasileke naye umthandeni ngoba kunomcimbi. Usuzothini? Yabona ukukhuluma vele kuyashintsha kodwa abantu direct or indirect into uma ukuthi iyenzeka kubona abanenkinga. Uma ngathi ayisenzeki hayi yabona ku right ngoba ubani ithi simshiye khona lapha ngoba lento eyenzakalayo bazosofa futhi abalandeli mhlawumbe beye komunye abaziyo ukuthi yena uzwana nobani beyokhuluma izinto. Lento leyo bese kuba into eshonaphi le ebhekaphi. Vele uKhuzani ukhona unomoya omuhle uyawazi ubaba uMgcineke hleze ezikhulekela. Sekumele manje athini athi kunomcimbi kuphi if lo muntu aphila naye elokho embonisa ukuthi yena hayi mina ngiright kumele aqamba amanga angabhala usuku lo mcimbi. So kunjalo and yini ayishintsha ubaba uMgcineke if ekhuluma something because uyekhuluma ku-Facebook wakhe akukho akugodlisile ngomcimbi lapha. Siyazi thina ngesikhathi kuzi-19 December kune-conference laphana kaMaskandi zaba khona izinkulumo ezigodlisayo zikhuluma zibhenga kuKhuzani. Umuntu kodwa unomcimbi uzogodlisa kuKhuzani. Uyabona nje ukuthi ama-priorities wethu singabantu misplaced kwezinye izikhathi. So i-energy abantu abanayo kumele beyithathe beyosupport or besekele umuntu abafisa ukumseka bemseke nje ngayo yonke indlela. Umcimbi kusadayisa namathikithi egedini abasasekhona amathikithi kodwa abantu besenesikhathi ukuthi bezobhalana izinto. Asazi ukuthi iy'hloso zabalandeli yini. Nabo abanye bazokwenza lokho beside laba ababhalela ama-comment
nabanye bayongena komunye bemsukela bekhuluma izinto abayithanda ungazi ukuthi yini le. Kodwa nje gcina usuku wafethu we need to grow up. Izinto izinto umuntu siyishintshe ngemuva azisisizi ngalutho ingane zakwethu, kodwa nje aziyindawo. Ividiyo ngizoyibamba lapha nje ibe yihle ipost kabamgcineka lapha bencoma nensizwa kaMpokosi. Uhlezi ke encoma akakazeke angamncoma, uyamncoma nje. Mhla futhi sengasahambi kahle sekunezinto siyokwazi ukuthi hayi sekubhedeleke ukuphila kwabo futhi kuphelela la. Kodwa nje okwamanje asingayenzi bafethu into vele engeke sibe right, engeke sisendawo. Asizame ukuthi siwahloniphe nje abantu, especially abadlala indima enkulu emculweni lo kaMaskandi. Sibonge ithuba sizodibana kuzani kahle bafethu.